O korike o ho whangamua he talamalo e whanua. Ka mai ngahi talawhatapu ko toa pēk wha o atu pemi hen. Talangata e te au whai toa mamau ka atai whainga maari e koniki o atu ai o mo polokalama koia a what whanua fo ou ki he weekend. Ko heni pia mo e whawhawhonga tonga tapu whitu palo a pi wen piukala.
ke whahauka te tau prokalama ko ia ki ahoni ka ku tomo o atu tai lerei mo e tai loto mawhana ke te ki motol ko toa pe ku tau kau whataha i he kamata ko ia tau prokalama ko ia ahoni mo e whatawangi o ku ongo lerei e pe ke te ki motol ai prokalama ko ia o ku whahauka atu i he ahoni taim te tau ko loto ke tai lerei whafofunga paula piven pikala i he laine me i tonga ek piven malo e tau mao e pongpongi mo whewhea ke piven ki he ahoni pe me tongana. Malo pisoloi, malo mau whenga maari. Koi. So kole te peke u whanga te pe whatapu. Koe mga whainga taaini. Mawhatuki toki pere ngesi. Koe whi halwhano whou. O ku whou hono ngahi. Wake koe lau lahiange ne whakapōpō uri mo ne malu. Pe au ia. Ka ku ke tuku ai hono tau kawe ai mau inga ke pure i lelei ai whanua hei. O kore whamore to ai pe ai ulahi kakai unau tā mai he nau ngahi isiu ke. Nā ku atendi ai ki mua. O tui tai mihalaini ke nau toi o mai ha nau mea whaka kere mea whakahopo. E whi wātai mi tō tonu nau lava o work out. E tai mini o te ke hapure anga. E ki whakataimi pēni ki hawhi. Kai tok whai ai pare me. O whamore te peke whainga. Ko kore te peke nau ki tukutuange mai hok taimi. Ko e kawene ngai manga wha na ke tau amanaki te tau whauai ka tau whauai. Ko e mea beku mahino ka jau I fear nothing but to do what is required. Kaya ko fufa taimen ke fo mai he foi vai hala ko di solo paku mawinga pito ke te refocus te reflect o ai ngahi mea o ku ke fra mapo pe ai fonua Koi piveni koe ke mo ke ta hoko atu ke ta prokalama koe ahoni ko ku ia ki clip koe tō wholofola ni awhio i he ahawha whamanatu ko ia o e ahawha ko maa ki clip koe ni ko loto pe ke uhanga moa o atu ke whanong te ko loto ke hiriangi hono ta e te ki clip ke lama ke o mai ange koe haho o whakakau ki ai ko maari ia whanongo ki clip koe ni ka tukumo ke uhanga o atu ki clip koe ne tō wholofola te pō ono ka te toki hoko atu e tā prokalama. Ko te pōruaki, nane whotu, ke whai e lotu, o ka mata ake wharearea ko tawa pē. Nai mahino he lotu, nane whai e urak wharearea, ai tui, kua pau ke whalala, ai kau me mi pau e wharearea, ki he otua, kai toki lava, ke whakahoko le rei ho nau whatongia. Koe whalala ka kata pē ki o tua mafi. Ai uho o i mo ui atu pōrua ki. Kia tari ai, e ne whuaki a tonga ki ai. Ke ne hoko, ko tau tofia. Ko tau tauhi, mo tau maruanga, o ta e ngata. Piven ko ki foi clipe ni ko mai ko te pe ko mahina o pito pe ai to fola ko ni ko mai kana ga whanongo ki ai o ku whaka patonu eni kia ki mo tolu i he whare area o tonga tato te whito ki he taimi ko ni ki mua ke ta wa on ko hau wa wha ngahi mea ko tō pe hoko ko e haho wakai ki to fola ko ni piven. Ko e solo. Ko e ngahi mga whae jok mau i ngai ke tau o whakaukau loloto. I he makuunga.
e ua e hoko pe ha situations pe tau whakasio pe ka opportunity. He kakai e tau whakaukau loloto ki he ala whanonga. Ki a whak solo o ko tui o ko kai ke puri mea koe whaatala noa e mahuinga ke ai ki kasai. Ke me holo e tau whanonga anga he ngahi. Taimi i tō mai ai darkness pe koe whakapouri pe koe peau pe koe whaingatae. Koe taha whoke mea nau. Ka pāpete ke te tau reflect pe talo e kuhu mo e whehu ia i lotu. Whehu ia pe mo ne lotu. Whehu ia pe mo ne tuki langi pe au ta whakakata aki. Kai ko koe ko au whakakata aki. Ai na koe langi ai i lapaha. He kai koe ke tau lava sio ki he fua. Ki hafo i fua. He whaunga whakahoko whatongia. He koe uhi koe pere. Ka taki pēk mahalo ki wahataha ku telefoni ki he whawhakonga. Piwene ku i ongo atu bai? Iyo so. Ko ia. Nei kai ke nei tokseni mai ka au ki foi clip ko eu whanongo ai. E nei kai ke ui tongani he taimi koe ni. Ka maari e ka te au e foi manga wha, ngai whai tūtoni, mo ngai talatala i whare. Ke whakapatono, ke nau hoko ko ha baseline, ko ha benchmarking ke whakafoki. Ai tataki o e whanuan. Tako maari e koe ka au, ahono whakamama whai. Ta koe uhinga ian oku. Na whatonga i pēteni ko ia, koe wiki ko tope, koe moni te ko tope pao ke tataki a ke loto. Pea koe pea u whawhehu ia pe iau, pe koe ngahi makatuunga, nai whotutu pe hei ai, Kai toki whanonga whai kirip koe pa kulolote no mai whakaukau. Koe whai whakarea, koe whai if statement, if conditions, meet the condition koe, e toki malawa mea koe, e toki lava execute mea koe. Ai koe pehe, e toki malawa he kau whakawhawhonga wharearea o whakahoko le rei ho nau whatongia. Ka pao te nau whalara o tua. Ka pao te nau whalara o tua. Ko ke mana sua koe solo na tawaki hube ki wharearea koe ta polo kalama fuafua be na ku whakahua da koe fuafua ang halain o kuki wharearea. Koe sameria e toki huki wharearea. He ku uhinga pe ia aksolo o kou kai ke uru whakakaukau au koe nau whakakaukau au ia koe whawhotunga koe i wharearea koe whukau maoni oni. Ka koe mea koe nau sio koe ki ai, nei kei ke ulawa sio o ku fisiki mai he whaitutu uni, fisiki mai he whakakaukau o ku nau whalarau tua. E nau koe isi uen. Nā ku ospe koe whiri nā kou flurewa he mea gui koe tohi kula, koe tohi tutuni. Ke usio, ke anga ngai process, takitaha, moe nau whatongia, moe ngai mea pehe. Sai, nā kufou mai ai he fo i pehe, koe fuakawa. Nā kuhanga rewa o anpeke foi fuakawa ki ngai mea lalahi tolu, ka koe te fuakawa ki he otua.
Ko tai ngona wan peke na usio. Na mahino ia he sea. Ko inga na hanga race e whakaukau. Ka kiau, ko e race pe whakaukau he nā kutui e ai mga whā. Nā kuwete ak pia o mea koe ni e ongo ai talanoa a whakatātā koe ke eiki o ngoe anga. Nā ne kore ke no ngofoha. Ke na alu ke ngoe anga he ahata. Tahai na ikai, tahai na iyo. Ka koe taimwe na aha ke tama koe na ikai. Na hongo e o whatomala pe alu ke ngoe anga. Taimwe na aha ke tama koe na iyo. Ake o whakapiko pa ke alu ke ngoe anga. Ko whehui koe ai. Aia, ko whehui koe ai ko hai he o tangatani. Na whakahoi fua. E ne whakafotonga ke eiki ngoe anga. Koe tari ei koe tamana e alu. Aia koe mea koe nei, nei he whakaukau. Koe mea au ke rea aki. Kai aua rewa koe to pick up he mea au ke ngā. No, e ka taki be e kainga. O ku ki moto me tonga ko ngā ko interneti. Ka ku o ke ki hanga o te wei. O ke ki hame e more ko ngā ku paf pe e he interneti ko taim ko ku poki mati wei o hoko le rei pe tala noa ko ke ki hame e te ke more mea ko whanongo mai. E piven ko ni kuongo mai tani. Ki wha moto pe interneti mahalo ka ku sai pe he ku kai o ku lava pe o paf pe hoko le rei pe. Koe e solo. Koe ngā por pare mai na akulawe pe ki ai e be wha teknikare. Ka ku hoko. Iyo. Koe mea koe nā ku vete ake ai isu koe ia. Koe mea koe te uwhai. Koe mea ia. Ai nā ku tui ke foi fuakawa. I will be truly loyal to his majesty. Nai kai ke u tui ke foi fuakawa. Koe talango fuakakatu. Pena was whamatala pia malala. He koe mea ia koe modern definition ia o loyalty o ki kai ke te whanonga kui pau ke te proactive ke avoid ai palparema aki e te whokio o advice ka pau te sio e hoko ia koe palparema ene pehe anga i whakaukau au mai ke aho ni o ku tau fou he foi mga whā ke tau whiri hapure anga ke oku tataki a ke mama whakautua mama e lotu mai ako ai pe koe ko wha ai ako tuka ne tai mini sol o kwai palparema he i he whakotu hapure anga o ake tataki a ke mama whaka mama e lotu mai mama o kwai palparema mau hu mai he foi mga whā koe ni koe aluan ke ofi e aho ke whai ai mea koe ni koe lahi angea oho ai whiri ke whoki pē anga motua ke whakatau hosi ki au koe whaungai ai whakapouri koe whaungai o e wāta he koe ni koe sio koe palpare mai koe te tau whiku ki moia lak tōtou tuka ki whakisolo koe ola kovi koe whakatau hosi he ku te
ase foi ata ko ini na ia e minista na e whakanofo he pure anga ko inkosi minista ko ia na o smau e pure anga ki moa ke Afrika whare mahaki kana e kau he paloti o e paremia o e aingoni ke e pure anga ke lortonga o stilo pe ave whare mahaki o stilo pe ko terminal o sickness kai ke whakanofo pe ko minista na ya upe ai me pa ko ni minista ko ni o malolo te ke sio holo anga ke office na fa no foi ki ai sio ko no a kovia o e fatau hosi he ku kai leva ke tau to mai leva ai falala o tua ka tau o mai mataifika ko e politikare faka mataifika pe te ke pe te o atu ai tunga ko ka ke o mai e tunga koe. Te o atu e foi tenare tolu noa, ka ke o mai e whakamooi o whilaulaui. Paahinga whakakau ki au ko hono manifestation ia o e evil. Manifestation ia of evil. Eia ko e kusio kai ai hafu akau ko te ngai akau ko evil e anga fe ke tau amanaki te tau tori hafu alelei but only evil ai ko nofo whakakau e mea koe ni he neongo e ku tau kawe solo e whakangata whakatau hosi tau o mai e mama e lotu mo ako tau o mai o whakatata i whakakau ai lelei ene afio lelei ai ho e ki lelei ai kakai whakakau in totality ta take tau tore mama e lotu mo ako o kei fe fusiaki pe o au mai ke ahon ko no moni solo na ko na amanaki e whaingofua kai ke amanaki te mauhu mai he foi kano lo ofihia a koeni ko progressing ko na osi pe ko ai kau tala noa mea ko ni ke tau lava identify ai palo parema ke ako e fonuani ai ke ako mai kahau ai ko osi pe hono tuku hifo ai whakawhise paremia o mahua toko he ua o mahino mai au o ko mute ai VONC ia ka activate ai ni manoa e ia o kai o ne kai ke o au na aku raki loto ke raki fai ai foi whakawhisi ki mua hono activate ai VONC ko foi pare mo na ha fatonga ai lolotonga na hume na to activate VONC pa na tok fatonga i koe kai ke awhainga maari he foi pafoi na nau whatoka mai pa nau request lewa ai foi ni manoa e kana i ton ke mute ni manoa e ka re ke complete ni manoa pisai na la hitai fe maari ai kana ku na he fo ke tapolo kala makosi tuangi tau te kai he ko lava sio wai ki light at the end of the tunnel ke tukuange whainga maari ke tala noa ai ke langa e pure anga hoko i he rito i mama e lotu mo e ako ka kui kai ko e whakatau hosi pe ko tenga i akau o i evil sai pe mau ui mai lewa ke u arange ki whata ko fufu alu ke whata o ala tu wai non pere tokotolu pa mo ki mautolu ka ato mautolu wale pe o mai na ngai whakaukau hafo he meetingi na whakahoko ka nau tolu o ko mau o ngosia ke mau malolo he koe na koe ahoi ne taha wha tuku mai he mau tuku mai he ahoi taha e to tānoa he ku kehe ha aku whakaukau he unau ke hao bena tolu mo e foi tuku fuhu motua foi anga maheni motua o e mea koe whatu pure anga koe whakatau hosi o tali lewa he whataha o koe mea nau whahau koe o koe ke totonu ke
e o mai mo vete ai hou eiki o hange ko e nao mai o whakatau hosi. Ngari vare ke sia kakai. Ko mama ene afio, ko mama kakai, ko mama e whanua. E tau kei hoko atu. He whonga motua. Ko atoki pureanga whakamāia. He koe mo ui ke tau ako he whehala ke kohiri. Pea ka pau kai ke tau ako he whehala ke kohiri. O kui kai ke tuha mo tau ke tau kei hoko atu ai. Ea, o tuku rewa e mau whataha. Mau whataha koe a, mau toku whataha rewa. He aho e taha. Okay. Koe huat ke whakataha koe a, ai ako o si ai krem en tai tolo meni. O si ai whakaukau, koe wahe ni. Koe le lau matai fika ni ke whaka fihia ia ki ngai tunga minista. Koe uhi koe vote. Ai ako ki hao koe whaifonga motu a ia. Kane kai ke uwhie maari ki ai. Pea u kore angerewa. Fefe, e tau tuku e foi e tau tuku e tau whakataha. O ange waki whainga maari e ke hou eiki. Ke nau whaka maopo opo. O ku mahu inga ke nau. Rei e foi founding koe ni. Koe uhi koe manga whau tau whou mai ai. E malu e ne afio. I hano veteke whare area. A tau whou e ngahi process o tatakia ke mama e lotu, me mama e ako. Nau kai ke to tonu, ke to o mai hanau nomination me he kau me pa hau eki. Ka nau o mai e nau nomination me a ki tau tolu, aina tau o whakahue ai vons. Sai. Tari lewa he whataha, ke mau malolo. Whataha e hau eki he pulelulu. Hongo mai ka mau tolu. O kaho eki te nau kei tu whakatahape. Ke nau afe, ke nau pou, ke mea, ke ne pure i lere e whanua. Pea he ikai ke nau o mai ha nau nomination, pea he ikai ke nau te o mai nau toria hataha me hau eki. Tuku mai a ke he kau whafonga kakai. Aia koe uhinga rewa koe ka mau tolu, ko au nau laki i whakatu ke nau o mai e nau tolu. He uhinga koe ni, ke nau o mai hataha e lava o whetutaki. Matui koe tau koe whai palapare, ma koe na tau whetaurak moia. Koe au ke poini koe ke toe whetutaki pare mea pa moene afio. Pena e te tonbe ke mau lava pe o conclude o koe palapare ma, ka mau whetaunge pare mea. Kana kai ke lava e whare area e nei, kai ke proactive a whare area. Sai, koe pehe koe he hou e ki he kai ke te whotu mai na torhata. Koe taimi rewa e, ke mau tala noa ai mau tolu ke ai koe whakataha ia he pule lulu. Ko tui na e mahino ki he whahai koe pule anga lolo tonga. O kui kai to e lava ke nau whakatau hosi ke hou eiki. Kena nau whetutaki mai rewa, pe lava ke mau tala noa. E kau whawhawhonga kakai. Na aku sia koe opportunity ke mau tala noa. Ke ni hanga o mai e ata whalahi o e hala whanonga hei kai ke toi repeat pe ai evil na nau whai ke mau te o mai po whai fai evil ko yaki aki nau tolu. E nau kia koe opportunity. He koe palopare mai pure anga koe. Koe taimu koe nei ansite e nau kau minister. Nofo rewa nau tolo whaka hai ke nau te nofo nau tolo te appreciate mai kau whakawhawhonga ai kakai he whahai e taha. Ke peheke, ke o mai ha invitation, ke o mai ha whainga mea, pe o mai ha whai, pe te nau te toka i mai pea a whare area. Ai koe mea koe nau, na uhinga ai e ko mate ngata aku koe whare area. E nā ko ongo e au ku kai ke totonu e nau whaunga whakalere. A nā ku huu au koe kumahu inga ia, he whawhonga e kakai, na moi tukhau, sai. Koe taingoe na nau whaafe mai ai. Ko au ia nā ku whie maari e au ki ai. Me a pango na kai ke whie maari ai kurupu koe nuk mau iai.
Ia koe whihuta nau tolu. Koe haho o mou lau, ke mou toi whai pe iwol tatau. Aina e whai mai he pare mia mo pureanga lolo tonga, kia ki tau tolu. Koe haho ho mou whakaukau, ke sio mai ai kakai, o mou toi repeat pe ta same evil, o kai ke mou whakaata, ke whaha. Aia ko whainga whaki. Solo nei kai ke aha kulupu ia, na aku hanga o tau kawei. Wai mea bena o tau kawei, ke pule i rerei. Aia koe kulupe, taha koe kulupu pule i rerei, koe kulupu o kunau pule i kovi. Kai ke aha whainga preference, ke pehe, ke aha whainga favor. Na aku nofo, na ke mauhamu to whanohai, na aku nofo pe au ia, he fie mau ke pule i rerei tu hawe kakai. He na e au ke he taimi e solo. Na e aura ke pe mau whahai, moi whahai e pure anga, o tūri au ki tua, vauti ke tūri au ki tua. He ku tau kawe, ke pure i rerei kehe koloa, ai koloa private, moi koloa e papiriki. Ai ko huinga whuki a koe, mahu inga ia aku, ki ha platformu, ke ulo mai e mamai lotu mai ako. Ko fia ho ka i mai foi tripi koe na. E ne hanga whaka manatu. He i kai malawa i tangata wharea rea whakahoko le rei hono whatongia. Ka pahi kai ke mai, ai mama. Koe te tawhoki peo pehe, you are evil, you are whaihala, you are... E kai ke utoi ngau ea mo koe. Ko ke repeat pe koe whi same evil. Aia ki hau e na no whau e whakaukau. Ike hatahe a mautole maa oni. Ia koe kau victim pe nia o whapua system. He hanga he system ia o whakaata. Koe uhi koe more mama e lotu mo ako. Hanga he system ia o huihi whaheki nau tolu. O nau lavea koe ni. Ka pau te ta whakafoki he historia. Ai ke pehe koe palo pare ma he kaubea koe. They may be good people, but they victim of a bad system. Na tala noa he keisi koe na ho angkolo. Koe keisi at ki mua. Koe ku hinga i ku hake mea koe ni solo. He ka pau e tai tokanga e whonua. Ke na hanga o rebuke ai whainga darkness poko pure kovi koe no hoko hono. E ranga whewhe ke tau whotu pe pure anga. O peace pe e tau ki fo i se kolo pe. Lolo tongo ea wai composition, wai dimensions, o kuai moe boundary. O e moe specific details, o e fufoi composition e whare. That needed to be considered in thorough diagnosis. Kai lava ke ne hanga o langa ha foundation e to longa motulo. Pea kou pehe koe manga whaen solo. Koe manga whaen he koe no uhinga. Pea ko au ea ko whaka malo lahia. E ai ha taimi ko taua o ke hafoi mo meniti. Ko ngā une hau eiki o whaka kau i honau whatongia. Nā ke ilope hau eiki. Talo e ku mo i kuhanga o ai lea e hau eiki. Ai lea i ke nau ita o whakakaukau. He koe mea nau hanga toto hake solo. O whina ai te pire hau eiki. He koe kusio a kuko tae maa usia be e nau hiki nima e whaitutone. Ka nau hanga o valoki ai kakai ako. Ai educated community. Koe kai ke nau o mai moi mama koe ai lotu moi ako. O tokoni ke ngai tono no moi ngai kai mausia. Ke whakalerei koe uhi koe whafonga kakai. Koe uhi moi mau lutai ai no whai whanua. O hui kai ke tui solo. O ku whaka amu ene apio ke nofo mō veu hono kakai. Kai ke tui pe. Kai ke tui o ku whaka amu e hau eiki ke nofo mō veu hono kainga. Uhinga ia e ku whakakaukau o ku mahu inga he mga whāko e ni. Ke tala noai
ke lava o whakama opo kakai. Okay. Kono uhinga, kono mahuinga ai. O koe lo ke te lava, ko fie poto mo tai fia una katoa, ai ke nao mai ta noa polisi me hen ke fili. Ki au he whakaukau. O mai, koe mea mo o mai dola lava lavea, ke tau fitoto. Tau fitoto, whakahoko ate ngai mea gogo i kulere i ke kakai, tau fitoto, tau lele ki i whare mako, whare mahaki, whiri hoko. Whiri hoko koutui e mamangi e whanua. Tēnā o mai menteiti, o mai e kakai lelei, kai lava ke pure i lelei. He kulahi, pau palpare ma, koe tau whakakaukau o fufupe, tuku fufupe. He ki au ko ksio, hange koe lau koe Lee Kuan Yew koe ki Singapore. Ko ksio, kai ke mau e merino, pea remove mo corruption, e kai apito ke lava o langa whonuai. Aia ki au ia, o whi mau ia whai mga whago ni, ke tau dissect, ai palapare mako tope. He whai mga whago ni, wai taimi le reia, ke o mai mama, kai ke utui solo, ton ke te hao hata hape mai, ton ke u pare miau, ton ke u tokon pare miau, ton ke u ministau, kai ke iaha whai to ton pehe ia whai mga whago ni. Koe kretitia, ko ksio he mga whago ni, mo opportunity o ku precipitate me foi action going foi reaction going ko credit ko avege ho iki manafio he te utalatu ka pauna tuku ka mautolo ai fai franga ke mau fetakai be mo branco it will never happen, nothing will happen. E kono uhinga he ko yanga maheni be ia we na kongo i pe ai fai ngata me ka ke no fo ya ke ulau matai fika. Na no fo peo ke ulau e principal me mahuinga e ku ki loto e pure le telefono. Koe ai vainga nei pehe o wanga kovi. Turi au kitua, ha buga hua turi mai au kitua, ha turi au kitua. Na pehe na turi au kovi. Tau ia he anga kovi. Ki hau wanga kovi ange na whakalolona to no fai loto. Anga kovi ange. He ilo pau. He ilo pau. O wigai ke fou hana whakarere ai whanua pe mo no whamore tu hau e kakai ai gogo na mawo kore e nau whalala wai ke fou he fou ato tono wai ke fou he la pa na uhinga pe hau e na ke no wha mau inga ia ke kau mai hakaha moau he na ke alu au ke pehe koe ai ke nau kau mai he koe te alfoko ai ke kau ke te mau e mawhai ko si mau ko te algo go o whakaheke heke i holo kau mea ko ke nau mai ko nga ke te mau e nau sapoti ka nahi ke pehe whakaukau ko whakaukau na o sayat pe au hen o se taimi o te takatakai he mata kolo ilo takai mata kolo he kai turi kita iai o te takai mata kolo he kai whanau me kakai kuaha palparema ko e fuloto kolo ko e kananga ia fili ya wai ko e mate pepe ko mo o ko ki kana ku mahu inga ia solo ke pure ile le pono o faka malo au ia mga fako ni ko me ko ke mau mai ka to mo to ka fa fofonga o pehe o mai ka me ke pare mia o nga me ke pare ton pare mia o ko nga na pehe mo ka halai so ki au foi platform ko ni patau o ku ne provide na ku alu he ko ke lai ai New Zealand High Commissioner na ke ma ka High Commissioner ka ambassador Japani China o ka ambassador pe ko candidate ke tunga paremia ai se no au darange ko ilo ka pau te alu kitu o whakalere ha referendum pe ko whahaloto ko au te paremia ka ko o fia pe au ia I'll be the prime minister in the heart of the people
whiunga e gau. Ko pepe sa me he ni ke hanga o provide a platform o ku mamange me whakatau hosi. Ala fo tu hapure anga ke ni hanga o mai falala i ne afio, falala ho eki, falala kakai. Katau lava langa, a whanua au tolonga matu. Ai koi whakaukau e solka, koi mga whago e ni. Mga whago e ni. O kui ai foi fosi malohi o kune toi. Hu whakaahio mai, ke toi whakafoki pe. Ai fotu e pureanga o e ahoni. E whaunga motua o e whakatau hosi. Ka koe ananga ia e palparema. Solo koe mea na ufa lave ki ai. Ai feila ai kau analasio ke nau consider ta uniqueness ai composition e wharearea tonga. Koe wharearea tonga e tutuni he kupuni mano ia koe whare betu. Kono uhinga he koe jinege ke toi structure e wharea ke toi ai ke pehe ke ose whire pare mea pea whiri harita of opposition. Me he toenga koe tu au kai ke pureanga. So koe uhinga ia. Koe ua e uhinga he koe kai ke whakapati. E he nei kai koe ke whakapati o ku natula kehe rewa. Natula kehe rewa e wharearea o tonga. He koe nso. Koe nisu toneka mai koe. Koe foi kurai kiuria pe ta. Tene ta ofi koe ke hoko koha kantite. Kapau ke vare. Kapau ke whaha. Foi kurai kiuria pe ta. Sai. Ta hanga te tō whakaawa fu matapā ke toi whainga taa i ange ai whai tutuni. Kompea solo e whainga whakaukau koe ni mo e whakapāti. Tau beinu si lana. O koe kia tahaya lue mai pe off the street na alu pe o tō ngā au e pe hao huu mai o tarange e pāti sai whafofonga koe matau tolu. O kui ai foi process ia o ku pūri ai. Ne hanga e a screen e kau whafofonga o e pāti e o ai whainga tā i ai o e whai tūtuni. O ke heia mo e whaunga ko i toka ni. He koe mea e kou whakatūtā maki ai koe whakatau hosi. Te o apeanga i whakatātā mahino koe ni. Koe haha poa, ha sio mai ai kakai. Koe osi pe ai tuhi foi pureanga koe ni, ala te pureanga koe ni whakotu uatu, ai kau minister koe ni. Ni o taha fitu, tonta valu, sea ko mika kato, kona tolu minister. Ai kai nofo mai fu kau expertia ma kau tau kei tuahe. Pua ai fonuan. Solo, oku mahuinga fok solo, ke tau whakakaukau ke mama e lotu mai ako. Tala mai ka au pe kua tangata ata mai rei o kua hane business. Whiunga mai lau miliona. Koe ministry ko tau peu lau miliona. Pea ne alu o kumi mai hafu tae ako ke hao whakalere ne business. Pea amanaki e tupu mo fie maari e ne business. Koe ku poini koko aku solo kua osi e kuonga e whakatau hosi. Pea koe whakatau hosi koe ko hamea ngāu eia e whaunga whiri o whanuani. Koe kakano ia, koe kakano loto ia i wolo. Katau tō, hapureanga, i he whakatau hosi, te tau utu pe koe corruption, whiri manako. Tanu pe hala, o e whahinga na nau, pōpō mai kāu. Aia koe poinia solo ko nofo, au pito hai whi mga whago ni, o kore dupe, kakai whanua, kau whanongo. Mo whalotua mai whanuani. Koe ke utui koe whainga matapoto koe pehe ko hono whainga maari ke ne mauaha mawhai. Pea kuia ke ne whakaukau i hala whanonga mo whakamau popo e whanua. Koe ke utui au ko hamea ia e hoi fua gai e ne awhio. Ke o atu ha pureanga pehe, tukua ki e pureanga koe. Pea mō viu e anga nofo kai. Mea koe na, parapare ma koe ko mau whetauraki mea ai. E ku
ko e mau tangu to ko he neongo ko kurupu mau tolu ko me kana ke mau texto itui kana feinga ke fa mahino ka kina tolu ko pau ke ia texto itui ke taulava tu fa ta ke huinga le e tau ngau e fa ta ko ya ko ke ha di sol te mau fa ta mong pong male te mahino e ma ta pa te e programa e to prelulu o ko tu te mahino ngai ka mau fainga ta ia he kono inga he na pe e more foi transition ke tau ngau e ke mama e lo tu mo mama e ko fata tau ke to flo na fio he e a ko tu pou aki e ka pau he ikai e kai malava fa falere fa tongi a falere e ka kai fono Piven ko e mahino pito ke te au ai pero tu mahino pe ke ka kai kuna fanongo ke fa matala ke fai ai mahu inga e tuunga kumo iai ulake me go pick up me fa matala na ke loto koe ke tukuangi ha whainga maari o e ni ihi koia unau ai ka fofonga ka kai unau pureanga dai ni mi e ta whaaki ta koia ke mutala noa koe ko hamea ko kovi ke o de mode repeat me te tau hange koe ko ke whamatala ki ai ka konga i taha ko o asi he i ho whamatala ke tala noa lahi ki he palaparema koe e horse trading ta ui koe whatau horse Ka konga ia e taha oku si o te kakai pa tala noa ki ai kakai i he ngahi media ma social media ai horse trading. Ka koe toko lahi o te keike nau mahi no ina toko hai horse trading ko whe taimi oku kovi ai. Mantei whoki e bivene oku ngau e aki he ngahi pore anga i muri ai whakakau koe horse trading ke area ke whau hapure anga ka pau oku minority ai pure anga koe ke maa majority ke lava whau pure anga ka mau kaku whakapati whoki ngai pure anga i muri ni. Ko mo tolu whoki hange ke whatala noa kei ke whanga whoi pirik tau taha pia ku mai o huki whare area maa e toko huao no pe toko tawhitu ai kakai. Ko konga ni oku huloto koe ke whehu i atu. Ko whe ai taimi oku kovi ai horse trading. Ai taimi ko mo ware ai. Ko ngahe oku ai loia ko sone fonua ku ne talamai ku mo whataha moia ko fungai fotutu o ase o whai ne live mai social media o whai ho mo ngai whataha ke tala noa ki ai o wai he mo ngai whataha ku whai ko ngahe ko tui o kai ko whakataha ko toa pe ko horse trading o ku kehe pe ai area he ko ngahe ka pai peheni ka pai hawe ai pure anga ko e tai nimi ka whafunga ka kai pure anga tai nimi o nau hao alatu ka mautolu pe nau talatu o ku mo mau e mau pou o mau pou atu ki he mea koe ni e hoko ke whiri hatau pare mia pe os o te nau te tala mai o kai ke tui au ko horse trading ia ko e area ia ka pai hau hakulupu ia pe ko hataha tala mai te ke mau e pou ka ko whe mau au ke utokon pare mia pe au toi minister police o ku horse trading lewa ai area ia ko ia pe ko sa ia o mai ene fo i whakakau ku mo ene fo i fie mau o mo aia i he lerei whakaluku fua na e tonu ke whai koe e he pare mia ke ne whiri ai lerei taha ki he kabineti. O kai ke whiri ai friends ke favoritism ke whiri ai lerei taha o ku malawa he pare mia koe ia i he taimi koe te mo whiri ai whiri a ei te alorewa ei o tala mai te whiri lerei taha me toko ua ono koe whare area. Pene whiri rewa o mai lerei taha koe ia. Ko whehu i atu ka koe biveni, ko ngaha o ku whihi ke ka kai he dainimi, e daimi tau tala noa horse trading ai, he ku mou area he daimi ko toa pe, ku mou tala mai ku mou whakataha. Ko ngaha na whai ku tau ui ho mou whakataha ko toa pe, ko horse trading, pe o sean koe a koe ke ilo epe ko whea mea koe ke horse trading. Koe ia salo. O kui kai pega hata i mea e saia e horse trading. Kau mahu inga te pai ha whakataha. Tala noa. O kai pega koe horse trading has no place in any negotiations. He koe that's the fruits koe city of evil.
Hei kai peke ke aha no kaki au whaka mea pangoia ko tau ne tawha. And that was all we know. Ko horse trading. Ke whakawharanga. Te kai ke tau lava o elevate ke hangi ko ini. Tau o mai o tipeiti ko hai toton ke paremia. O ke taingo ko e filia e paremia. Pau remove lewa he paremia e foi a vai ko ya. A tau to o mai re reita he ko e fili ka toa e kakai. Ko no moni fo ko tau whinga pe fo gen solo. At the minimum to make things work, he ko hala fo nga composition ko ini. Ke pehe ke tau o mai mo vete. Ka koin solo. So kono ko tau evolve ke te mamang. So ke tunga ko e taimini. Kamata ke realize he ho e ki e nau role na to me nau function. Kui. He koe mea koe nau hanga tuku aki I, o ku uhinga mo vete kau whawhanka kai, koe nau mai o horse trading. Horse trading he ha. Te uwhiri a tau ka koe pare mia. Ake o mai ke u minista ngou e au. Koe haia. Koe horse trading ia. O ku kehe au pitoi mo tau tala noa I whakataha tala noa I ko hai tau tui amounts he toko tafitu. Kui. Tene o mai ai tataki rere ke pure rere whanua. Sana maus whakatahtu au ne soloba mo e whai koe taha. Koe taha ngahi mea nau hanga whakamama whai ai. O ku mahu inga ka au e whakatahataha I kakai. Ka au ku mahu inga ka te au ke tau whengau e aki mo ho e ki mo ne awhia. Ka koe taha mea nau whakamama whai ai. Ka pau o kumau ke o mai ke teke mai ke ahapare mia mehe pure anga lolo tonga. Kai te tonu ke mau te tala noa mau. He kai ke uloto au ke mau apia o mau hanga o pou I ai pure anga na mau tuku aki o tai whalala anga pe withdraw mo ene afio withdraw mo ho iki mo nau whalala mea. Ka mo mai ke mau te whakotu mai. Koe kuviu koe aku. O kuiai koe kapau e remain e ho iki independent, ka nau fuksio ake whakapoto. Ka nau whaka utai lelei. Koe hae mea, o tonu ke alu ai foi mga whako ini. Ko whehui ko whai ke ho iki, ko whehui ko whai ke anau tolu, whehui ko whai ke kurupu ko ni na nau whakahue ai vons. Koe hae mou poa, ke sio mai ene afio, o se tau whataha o wawha, tau toi toa tu pe taha, na e kau he pure anga na tau whotu tai whalala anga. Ke whetongi mai pe pare mea pa tau te whotu at pe ha minista, na I he minista ko ia, I he kabineti ko ia, ke hoko ko minista. Mo whakaukau. Ki au, to do what is fair. Au hanga whiri ha taha, o kune mau, ai mahu inga ia, ke whakamao popo e whanua. O ange ki ai foi taua taina, he ku asi pe he konisu tone, ke ne consult mo ne afio. Hono apoine kau minista. Ke oe hoko whetō ke aki koni, nai hoko he pare mia koini. He ki hau e solo, neongo nai o mai he ne afio e mawhai. It's out of good courtesy, ke ne consult, ke pene atu. O kou whakaukau ke whotua ta tonga tapwālu. Ke hoko koi minista ai a public enterprise. E ai ha mea ai te ke pehe, ko uhinga ke na consult, ke na whemahino aki. Na whatano fok solo ke kaukiria ko na whakamo ui. Toko taha pena ne hanga appreciate. Koi whaki mai, tonu ke tau mahu inga ia appreciate. Na tau consult he lava pe ai lelei ki he kakai e tau lava whengau e aku mai na whiope mai. Koe te oate whatata mahino o ikai ke lava ke tau whengau e aki. Ai koe nai hoko ai tahataha 16-11. Koe ikai ea ke tau whengau e aki. Pea whai rewa he whainga hostility mo opposition mo antagonistic ai kakai moi whahai whapuritare,
o iku vela ia nuka alofa. Koe whehu i kung kakai koe no na wiritaki koe he aho ni ke oua te tau ngau e whakataha. Ko hae hune fua ka nuka tāma ke vela nuka alofa. Ko aia kia au, koe lelei koe ai kakai e makatunga he tau lava ngawe ha mechanism system e whe ngawe aki i he lelei whakaluku fua e whanua. Aia koe mea koe kai au pito ke utui, o kou tui au ke mautara tala noa. Ka koe ke utui ke nau toi o mai o insist ke fua tuha pare mia mea ki nau tolu. O hange pare mia koe te mau whiri. Ke ne mau e tawa taina, ke ne tataki a ke mama e rotu mo ako. Oua e obligated ke ata. E koe mea koe ko disqualify e au e solo me mea koe ni. Koe ngā kai lava ke nau whanonga lelei. Whanonga lelei hono whamao popo e whanua. O kui kai ke utui e lava he tau whengongo ki e mawhai o mai ha whanua e tolonga mutuloa hono ngahi tanga whalkalaka. Piveni koe kongaini o kou loto ke ki whamaala ala ta whaaki koe ya. E koe kongaini o kulahi hono talanoa i hitai nimi. Pea mahu inga pia ke o mai hao whamaala. Ko ilo pea ke o si ko mahino ia ho whamatala koe he aho ni. Tata te whito ke tui. Ko konga koe ke ho poko tuu. Hange koe ia ku talanoa ke alo ia. Ke whiri e pare mia, pe alo e pare mia, ke tui. Ke na koe whakarea koe tuku holo o ku whenga a tangata whitu. Ke whakafoke mawhai ke tui. Hono whiri koe kau minista he koe ngahena ke whakotu. Ke foke pare mia alu ke tui ke na whiri mai ai kau minista. Ia taimi tatau pe kou mahino i peau ai tu koe konistu tone. Pea ku tau si o pe ke historia ke mea nai hoko. I he ngahi pure anga koe ni ko tau si tu a mea ai. Tapi tau pe he pure anga koe ni nai tok whawhisi. O koe kakai e nai whakotu atu ke tui. Ko o sia au ia tau. Ike ke whamoni huafa mai tu i ai. Kia ku nofo pe hea i pe mea ko ia o a oi pe ki he osi e pureanga. O ku kei nofo pe na hinga na tolu mahalo he te pire e sige itari ofise. Palasi pe hui pe ia. O te whafa mo oni mai ai. Aia ko na uhinga ke ka te au. Pe e kau e tu i he whiri pe e kai. Pe koe whatongia whakonistu tone pare mia. Ka kua pau ke mo koi e tu i. Ki he ngahi hingoa ko ia pe toki hoko koe minista. O mai o tatau e pepe ko hai onga. Ka kuia ai mawhai e tui ki ai. Koe fotu u whakene ku mahino kau ki o mai. Whiri tawa daina pare mia. Alate pare mia ia mo ene whiri. Ai kau minista. Ke na ola ki talanoa na mo tui. Mo eke ki ai. Koe ngā hingoa e ko uloto ki minista. Peko ha ai mea e mo koe kia tui, peko ha ne lau ki ai, pea whai ngofua rewa ko ne ospeko ia, ku whahuat pe ngā hingoa ko ia, tari ko toa mai pehe i he aho ko ia, pea lele rewa ngā ue. I hanga mahino ko whamatala. Tu ke ka kapau mo oni e mea kunisio ke kakai, ko howhenga ko ia ke whakafoke tui ke ne whai e whiri. Ka ke ki whamalala mai ta whako ia. Ko whakawina nau tonu ke ai mai sol. Ko whakawinga e kala sonto la iu. Ai go ai mai whai taha. Ko winga ani tolo. Tala mai Einstein, if you repeatedly do the same thing over and over again, expecting a different result, and that's the definition of insanity. Ko ane ta osi mahino I ko tofi hai ne mea ko atu o kukai. Ko mea ko atu. Tanau tala mai wai mawhai pure ya nau tolo. Ko foi mga whako ne hau ni. Ko e kan solo, ko hai o kuia mawhai pure. Ko pia ka utama koe na nau tuu mai o tala mai whare area ko e mawhai pure o kuia nau tolu. Ko whehui koe he osi koe ne umea koe hoko, o kui whea mawhai pure. Ko mea puke nau whea koe ke waka whakamala ala tu koe lau whakakalasione ko nistu tone, he koe kuptol noa kuptol tahau ne o mai a form of government and structure of government. Ko structure of government, o kurewa o uraki, ko pureanga whakatui whako nistu tone. I he malu malu tu po wana mono hako. Ko e mawhai pure koe wa he wahe he malu malu koe ia, ke hoi branch e tolu.
branch tolu ko executive, branch ko legislative, pe mo judiciary. Sai. O mai lewa ngai section he koni sudone ko section ia ke executive, section ia ke legislative, section ia ke judiciary. Tala mai pe he fokotu mai pe he kupuni mataha. Ko mafai pure. Ngā ue. Ko uinga tanaka te ngā ue he ko fuirea pe fokotu ai ko mafai pure. Kako intention e kupuni mataha. Ko wakai ke tau taimi ki moto mai ne te whafofonga ka ko wakai ke taimi ku oku piven kona ku te se whaongo e pe ku koneki mai. Ko ia. Ko kuhinga foko ai whakauhinga ai whakakalasiono koe ai konistu tone. Ko kuptol no kuptol tahau ne hanga of structure mai ai form of government. Tala mai ai ko tonga ko funua fe. Ko ha no ngahi va branch of tau he mal o hai. Koi. O kuanga solo. O kuanga mai. Ko ia. Pea koe uhinga ia o kou pehe, taimi u whai tūtune e revoloa o kue e consulte e revoloa ki. Ke whakasisi ai whepakpaki. Koi. Kona moni ko o mai koe teitu te ia run ia he revoloa. Teitu te ia. Ka koe executive o ko stūtune e kupuni mataha kua pau ke tari uia ki wharearea. O kai ke aki mene pe mai kai ma to separation of power kai ha ko ha nene te fotu e ko ni sudone ke nau tali ugi fare area ko no winga he nau ma separation of power ke nau execute patseti mo nau planning au mo silini ko o atu et liberty ka ko pau ke nau tali ugi mai fare area. Ko mea pe ko na tali patsedi ko mea be ngofo ke nau fai. Ko de to ngofo ha mea ke ka whatever ko entose fare area. Ko fui tali uia. Ko poini ko hanga o hake he mau hala ko fu mau hala ni tau ko ni sutone. O faka kau tokua ai executive o ku fe paki ho nau mafai. I revoloa mo revoloa ki they will never be impossible ke na fe paki. Ko fepaki pe revoloa. Fepaki a fare area ba mo city fepaki city ba executive he ko feito pe au ta koto fakatlaha. Revoloa ki ko fa fepaki ka kue ta while ke na wo consult revoloa ki ka la ke fa ko le no. He ku tatau pe fa am revoloa ki mo ngai fa am I he ho e ki ba fare area ke pure I telefono. Meu. Viven ko o ko fo ke me mari hoko e taini ko taimi ko na te ke frafisia e pare mia ka mo tala noa he ngahi issue mo ngahi hafu ngahi mia mo tuko aki I me hafu ka mahino pe ngahi fe tu ia ke fai al kai pe ku sa he kwa tau commission tau fai hala me hafu oku sai pe ko o toko lahi ka kai unau pehe ko e mea mahu inga, mahino ka nau tolu ko tui o ku ie level ulu aki, ko ia ku lahi taha e mawhai. Neongo ku ai ki mawhai o tuku mai ki tau whalere ake pleanga he wahwhengo fulu. Ko taimi ko ni mahino ai ko whawhise paremia, pia mahino ko e whiri e tau paremia fo, ku ai ko ngalahi e ko whatonga e au ia, ku nau heke nau tolo o vete ho na pulu ko na nau tui mai ko, da mai ko tui o ku level ulu aki, una heke na to tamai doria o ku covid ai ngawe whakataha ma tui o ku ha ho ai tui to toni ke ha ke tui ko ke wilo I pe ku mahino ke tau tolu ai ka kai fonua tatu fika mo tole ka whare area ange ko whamatala ke o mai ko mawhai lahi taha ko ni stuto ne no fo here volo ulaki ko tui ia pa ko I to tonu ke te paki ka ko tu mana ko anga pe tau sio piven ki he te teo kone whiri.
Kako ku fehu ia tu kako o ku osi ai ha o ku osi ase ngai mea ko ia hange ko whamatala o ku mo osi takitahari ki loto ho mo whakaukau ko hae minista ia o mo fia mao ka lawa ke whao pure anga i hene tuu koe ne fo i fihe tai nimi pe o te kei ke mo fuwa o ki ai o ku mo kei hange pe ka mo ka o ki ai. O tui solo te mawete palpare magoe ni a pongpong he whatahe hongo fulu ai fe mau koe ke bowoni. O sanga po sea whakaukau ke hongo tawhaki despite everything koe tui koe aku ko bau ke mau whekumi ki he ngau e whata corporations koe isiu koe na mauhanga o tukuaki ake tai whalalanga pureanga koe ni ki au koe tunga koe tai mini ko pau ke activating ai legal framework kaya legal mechanism ia ange koe prosecutor director prosecutor koe anti-corruption ni ombudsman ni pea even ka pau fema o ha Royal Commission of Inquiry hange koe wakatau koe wakapuna hange koe ngai mea koe he pangke ke he tui kene hanga o ui ha Royal Commissions of Inquiry i he advice ai pare mea i he best interest ai kakai public interest aia koe whenga koe ni solo koe anga i kufaka amo as an ideal situation ideal scenario ke maulava o akuri ke mau akuri ke hapare mea kene fili lelei me he kau expert to go gloto he ke awe is all about leadership koe hae tau poa ke hawe the less educated o i he kabineti ke whakarere tau multi-million-dollar business kai tangutu atu e kau experti e tua so ke au kene fili whakarere taha mea e solo nau koe mea pango ka koutui pe koe anga pe fo tutu he na aku tui au ke tuhi whai pare mea kana aku tui ke ue fu o he kono inga he kono tuhi fo pe koe pare mea mahino lewa ma ue sapoti ke mau o mai nga e whakamatala ke whakahoko le rei pe ho mau whatongia kai whakakakato pe kono inga insolo nau pe ke hoko atu pe e konga e kau minister o kui ai no ngai tau kei he uhinga koe ni he koe foi sliliu minister pe o toi begi mai na ono bi mai na fit pa mau fili mato pa mau malolo ke fili o liliu minister pe koe foi I whakamore ia pe out minister koe hao minister fo koe monde o hai tene fua o cost o in care he foi process transition koe ia he ki time no akai koe tu hau koe mego no foi pau he kai ke tapau wa fai hala ia pure ango ni koe mahino le vai nia e ko flu nga mechanism activating nga mechanism ia pe koe mego na fatala tala ia na tolu kai ke o now from right from the beginning he kai te ko loto ke pure ilere he ka ba je mo tala mai motore ahoni sai ni mai moto ha foi MOU foi conture ki gente mo pure ilere ko ku tau to I peo me fare area foki ko ma api ko lava ko fatongia aku ko ego ko inga solo mau inga pito ai foi I fai tutu ne foi mga fa ko ni ke fai le kai ke tu ya ko u pe ko covid ka ko pe hala pe ko covid ka tama ko ta automatic pe ka tama ko ni ma to lu da falala ko ni potisi mi ko fai hala ko lu te ti o ko fai pe ko la plasio ma na to na tala he ta tanga I por kala mana ko hu mai o fa to nga o ko ke evil ho we kia that I know it for a fact o ko si o la hange I volo he ka fa fonga ka kai tau te fito ke fa fonga pato te mokala ka kato oi I volo ame
Eu que falo se mo e foi ko ni ka o se da programa a hon ko ngate da te programa be to pre lulu que imagino mo fata o ku tiga ko que fai ai Vons tu aqui da fa ko e o na popo que pre anga como nga we fai como fenga e mafai imagino pega the politics o it's about power ka ko mo fenga e mafai ta fa ko mo tolu pe mo se fa le area que Vons kono fua tau ia pe o kei falala anga pare mia mo ni kabineti ko u me ko no mo laka tu ki ai when I hia o smanga na wa na toria e ka fo fonga ka kai kamata ke na wala na dol o se ala ni mataha na doria ke power ko ha kulava success ho mo fenga kulava o tu hui fo pre anga ko nga o ke mo falala ke to la hita ya mo tolu ne ngona ni fa fis kana es mea I beia he paremia malo lo pa que lo do que ala no ala que paremia u lava is done ko to ni ko da me ni ma hoinga que fili ko ta paremia ko ta ni ai ko me ni ko mai ta ko ni ya ko lo to que hulu ya que fa o sea que ta po la ma e que tu ka piven pi kala e o fe que aluia ki pi ema o fai me agune lau I he aho ku he aho kapi e mahataha he kai lava ia fai mea kuloto ki ai whanua. Ka ku sio atu ni e piven, o ku si foku mau whanonga madau me ka u whafafonga koe toenga. E tuke he pia koe mo whataha ke whanonga ke naurea. Ka koe ke mawilo madau pe ku ahataha o ku ne o si tiklea mai ke tukuange ai toko wano ke ata. Fili e pare mia, pe tukuange pare mia ke tau ataina, ke fili me toko wano. He koe pe kakai lerei. Mi he ta whaakona na popo ke preanga, koe kakai lerei a pito ai I hona ngahi malae. Ka ko ngā he ku tari whake kakai ke nau sio, pe e hao ho ai pare mia fo o koe ni, o kune mao e konse nisi tau ataina koe ia. Ke ne ngāwe aki a lerei tahai whare area, pe o ku he kone ui pe koe homo tim kabineti, koe mea bek sio ke kakai, o ku mo whakapone, pe na mo uhinga be vonsia ke mo gala ke pawa, pena uhinga be homo mea motoria ke mo huka to mo kita fa ako na mo fai toi fa mo on he to hio minister ko nga os ilo pe ka kai tu kunga ko te tablere ai o ko pe te ke ia me mea ko na mo wons ya ka ko fe hu ko atu ka ko piven ko ha ke pull out ia ho hingoa e ku ke os fa matala mai ke ka kai fonua te ke lava ko tu wange I feel ke ta wadaina pe fili re ta ha ki fale ale Ia ko mea ia kau whafafonga. Ka mea aku e solo. Ki au na wosire aku pehe ta polokarama. Ia ka pau na o ke te kovi. Ia na unu ke ta whakika o la tuau. Ka ko kupoini ia solo. O ko awe o ke awe ha. Ko uhinga e ko hanga whakaata ke oua te nau sio tuunga. Ka hange ko hobea ko ke lau mau firi he pare mia. Ka pau e firi he pare mia after consultation be mo ni afio. O una loto pe loto pare mia ke firi motuan ke havainga mea. Oi ko he kai te ka ki au o ko uhinga ai ka whakaata ho nau loto mo nau whakaukau. Ka ki au solo. O sile a pe au me go ni I will outperform any minister or any prime minister. That is for sure. I am confident with that. Ko me go o wange go la go to po laki. Puka wa lero fa bibiki go wa mutu. E mo anga fua ke me go go re ai. Ka kui kai ko tokanga au ko mahu ga ya solo na alu kai ko au. Na tuanga sino ke faiteli ai pe ai kino ha o anga hala fononga ke toka olunga pulelei he fa unga mo matavai o fai tutu ne fonwa te ko tuia motuani o hinga be taulavea ai kakai he ngai mui vai ko kove vai ko rifo me matavai pa ko tui ko fai nga mali de reien ko fa malo ke ne afio fa malo ke ho eiki o na tokanga mai ke mea fai ke tau kave ke pure le telefono mahalo ta fe unga he ho ni piben ka pau te mea ke loto ke whaka maa opo aki kata toksio to plelulu
Ko ia sol, ko go ke au ta toksio pe to blelo. E kono mo ni o ku fi tu e hala fononga. Ko i delo po fe meu. Ka ko o so ma opo. Ai te pile ko ia mautolu, mautoko valu. Mas te pile ko to hiva o mautui. Ke pure ile ia fonwa. Foi me ai mai no. To e benia ke to ai ki ermeniti o sio kita. Kai o hake fofonga ka kai o malu. O te lava bio vete, e vave mai ni peso. O fatsol. Okay. O fatu pive, tamo e ngau e whahoko, tato ki sio he to prelulu. E kai whamalo atu ka te mautolu i he lava koe tau proklama e honi, ki mautolu ko toa pe, toko lahi apito ku mau ilotoni, ki mautolu ku mau mamata mai be mei tua, o ku ata apito ka ke huma ki loto, ke tau ngahi proklama, koe matui koe ngahi proklama koe ni atu koe ni fatu whanua fu au, koe viu ia ai whakafofonga, Paula Piven Piukala, ki he mea koko hoko. Pea tuke ka pau waha ngai mea ai whapuripuri. I he ngahi area ku whamatala ia hei whafofonga ka ku lele ka te ki tau tolu kone kakai. Konua ke tau wakai ki ai, koe ngahi mea ai ni o hoko, ki mua ke tau wau ke ahu wa wha. Pea ku whamalo lah ke te ki mua tolu. Pea moe mantu i pika inga koe o si tāpune tau ngahi polokalama koe i he Vipon Media, koe ke te hoko atu, koe ngā koe taimi malolo Krismasi ia, tau malolo he tau kotoa pe, koe ngā koe taimia mai family, ke tau whiawhia ai, i tuange atu ngahi mea whapolitikare, ka tau sio ke Christmas mai whausta, moe hu ngahi aholotu, tau toku whoki marewa o lari atu he ngahi mea goea he tau kahau, ka koe hinga koe tuunga koe ne tolo i Filipare mea ke aho wawha, koe uhinga ia ku mātou ki lelelere atu ai pē mo whafofonga, ke au ki aho ko ia, koe ngā ke lava o whakakato atu ngahi mea koe ku mō whiamau ke mō whanonga mai ki ai, o ku iai tau ngahi polokalama he tu he taini mi o ku ova tui he ngahi polokalama ko ia, o ku lava ke totongi mai he tau kau sponsor, pau waha ni he ki mō tolu, mō loto ke mō toko ni mai, ke tau lelere ke au ki he wiki ka hau, pia mai osi ko ia whiri, ki he ka tau toki tāpuni, o ku ata ke ki whitu taki mai, o mai ha tokoni ki he tau Vipon Media, pia mō whalere ko ia, e tau ngahi polokalama ka kou whamalo, ke tau kau sponsor tu o anga maheni, i hono sponsor ko e ngahi polokalama ko atu, mei heni, i he taimi ko toa be, ko e kau taha ko ia starek tupou, na mawhenga mo stareki ke ma whahoko e ma polokalama, mai kau taha ka ko tui ke iai pe taimi lele ke whahoko ai stareki, ka pau e whainga maria wikeni, lava ke ta whahoko e polokalama whaosi ko i ke tau ni, pia mi he kau taha ko ia kunau sponsor i tau ngahi polokalama ko toa pe hen, pia mo whamalo la het ka tingi mo tol kainga. Oku ata, ke mo ngawe a ke ngahi kau taha ko ni oku watu i he tau sponsor, ko ngahi kau taha ni kunau tokoni mai ki ono whahoko koe tau ngahi polokalama. Koe ke ngata i he kau taha koe South Pacific Loans, noa walungeau, walwalu, hiwa walu, ka koe tau wharekolo awala koe ia i loto nuku alofa, koe Page Fashion Store, hanga atu koe ia ke tau moi pea building, au ku koe ki teha me e te ke tai mauai. I he wala, whafu ofa, me kakai iki, kaureka, whalonga i whanau, o au ke kakai lalahi, au ku mau kotoa atu pe ia me tau wharewala, hiva, o e whatawhehi rodi, ki he Page Fashion te ke lava mau ia ki ai. Ko tau wharekos ulu, whaka malo lahi atu ka te mo tolu. Ko tui, ki mo tolu ku mo siau ki ai, e tuunga ki ai wharekosi, ma teu i ke hoko ia ko e whetu, te ke alo relax ki ai ke kosi ho ulu pe moko. Pe kau mai kau kosi ulu, nau whai nau lele i taha, ke tala vau ki o ngai kātoanga kotoa pe, ta whaaki pe Page Fashion, hanga ke tau mai pe au, o ku iai Francis Tickets, te ke lava o whanonga atu ki ai, kosi ho ulu ai i loto nuku alofa. Te ko hu pe ko ke he kūkolo seti ai Papa Shopping Tonga, te ke lava mau ai tua sila, ke whanonga atu ki ai, lava pe ke puka, o appointment ka time busy ene kosi ulu, te ke lava puka o appointment ni, wa fitu tolu ni maano, hu pe ke na website, o e tap.francistickets.com
o puka ai peko na Facebooka Francis Tickets tonga te ke lava o puka mea. Ko e wa aini i Nusilani, ai atu ia i Orewa, pika tahiwa bi o Moenui Avenue, te ke lava o Pitutaki ki a Taholo Antoni, pe koho au tonu pe ki ai, ka ke wakai ma nau booking system, he ko tui ka taimi ani o full apita nau book, fonu au pito ia, pe ka ke wakai atu ko ngā ko tau wharekosi ko niko lele i taha eni, i he East Coast, i loto Nusilani, i loto o rewa. Ko e ke ngatai, ko e kautaha maka ko ia Florentesi, o ku ui ko ake pei royalty headstone, i noa wha, ua noa hiva, fitu wha nima wha taha. Ko tui ko e ke wakaya tu pe ko ne asiena, kai ki te lofa matala atu, kono wha fofa, i asteria, tau ke whia mau ke fotu, ka mapere i kotoa e malai koe ha off anga, koe whika telefoni ena tesi, ke whitu taki kiai, ke mau live stream, te taho whalani, pe koe kote ki he, ngahi mea pe he, conferenisme ha fua, lawa kotoa e tui e tes, o whahoko pe me Brisbane, Australia. Kumo tolu koe mo whitu taki live stream mai, te ke lape whitu taki a tes, i Australia, no wange ne hanga whahoko ho live stream yai, hao whinga mai ki utu e aluatu me Nusilani ki Australia, ka kapau ke fuwhia mau pe koe ke aluatu pa ke whetu taki mai pe ke whahasi o ki ai. Koe kautaha waka ko ia Fereti, siu i moana Freight Services, kune tokon lahi apito, i he taungahi polokalama, mo whetu taki ki ai, te au hiwa walu o Tennessee Avenue, i loto mangere o kuiaia fleti, lava fleti ki tokoni ke te koe i hano awe ho udami o kalani ki tonga, pe ko hano o mai, une o mai ma o pe hange koko whaatalatu, o kuai mo ne nau whare, o kuai mo ne wae me alere ko awe ki tonga, o kune hanga o mai ai whakatau mai me akai koe kau wha mai tonga, awe na paangaka na dolu whaheka e konteina o mai o toki whakatau atu he teo hiwa walu o Tennessee Avenue. I mangere. Ko taim ko ke whakatawa me akai me Fereti, ko hotoko nia ke kau wha mai tonga, ke kau ngowe, ko inga he ko ne ospe konde na puna Fereti ki tonga whakatau, ngowe kakai whaheka mai. Ai a ko konga pe ia tau whetoko ni aki, kakai tonga i muri, kakai tonga i tonga, ka aku kau, ai kau taha kona Fereti, i hono, tokoni i holo ngai mea pehe, ai a te ke lawa whetu taka Fereti. Ko lawa e tau prokalama ke ahoni, patawanga bena e ongo le rea tika tiki motol kainga, ai prokalama ko ia ku atu i haoni, ka ku te matoe foki mai pe i he toa pule lulu, ai a ko e toa pule lulu e whahako atu ai prokalama ai whatwhanua fo whalai te rewa e whahako atu a hono live stream atu, ai taha ngahi mari whahoko i Nusilani, ai a ko e marikoni ko e tangata eki o ku nofo Brisbane ia, ai ku kona ofe fine whahako na mari he whalai te, kuma live stream atu, whamalo atu ai pe, ki homo tokoni mai, hingai ta whakpehe, keki ngā tai ko e tokona ki rewa, o ku whanonga atu ki tonga te umau pe ki tonga ai Whilipare mea, toki whahako mai peha live, mana whahako mai tau polokalama me tonga i he taimi te wao ai ki ai. Ko e ngā tai e tau programa ke haoni, ka mō mea, tau toki whelongo aki he taimi ka hoko mai.